Kajing pun krek tak kamteh kamu juk pun krek ni mak hak election hita ngah kajing long ke ngah temjuk kristing ya le lek kat wan lek hanrei kamu man kat te tan dekat kamu pau hi buat kajing lek wa ngah tak man go straight fight ni lek marsmen dekat wasnya kau marsmen tahap boy thong boy thia boy dem deh hap krek teng bai wa yo tikina sa Jing em kam yang iha council do nangkong he tamot to kamon penklan yagi departemen wo respon le penklan yagi resources yang ga council hap em gijing penggela wo penklan kenang wo yo wi udap ubiang le yo em gijing mi pen na ka council he kau man he kat tema kat kamu yo pi haji to wa kini ki klan bil ông mereka ni kikur kijat kat kam go dapat krek ina po council watak penman an le to timit na ya wara kikur tu em po gereja dia bai ni gida wa gini kikur ki wa pani ke kwa to summit ki saga kis mi ki pon poi ni mi ki summit ya kita kikur yang ki saga council kat kam ikwai dan te da markani man ka sebentar saat tinggi poi na genika election kawidan ke bil lawan rai halai wala katela ina kaliang aktif komiti da pentip ilani da thoi chagi departemen goper khamtam cha tu he chnong cho loi cho deputy commissioner tu to isu ya gini ki child tribe certificate temud da boy ke kendon wa kiwan go par child tribe certificate mi ku isu akan tu klaim da ya ki ka verification na ika council penting kena begini tak gijat dan ki kur ku do em apa ka council te khen exactly pung bi kamu man kate lajan dawan hi lain na skatu kat ni boy ki jat kur ge wa em tan ku bun hinai ta yo iman lepoi sa